بناو یزدان دلوان و دلوین گلو ایرو امه هنکیج حوالو دوست خورا بحثا جیانا زنبیل فروش بکن که زنبیل فروش خلقی کویه کوره کش که در رابویه اف اولایاوی اف اوینداریاوی گل خاتونه اف چیرو کوان کیجان باجاری کیجان هریمه چی بویه ام تخوازن به اذن خدا ام جوارا صریحتا بنی بیجن فقط ام بکنایی بیجن چونکی بدریجی ناکه و تلفون مهنک جی بسته گل خاتون و زنبیل فروش کو داویج نسر هفدو ام جوارا بیجن زنبیل فروش دستان و چیروکا زنبیل فروش اول دا شاشیتی هاتیه گوتن چیروکا وان بدوکی هاتیه گوتن بگمان پر چیروکان شاشیتی تیدا هنه لی نویساندن جسدی نوت راستن تشتی کو بدوکی شاشیتی چه دبه تشتی کو کتاب به کم شاشیتی تیدا چه دبه فقط بله گلک خلقی سر دیروکا زنبیل فروش و حیاتا وی تشتا گوتنش دواش خورا هلدانش کتیوه ناویجن بله امیجیش کتیوه بیجن گلو کی جان عالم بحثا زنبیل فروش و گل خاتونید که یک فقیه تیران دو ملای باته کو خلق خوی مولودا کردی اول وی درخستیه مراد خان بازیدی و شه احمد خانی اف هر چار بحثا چیروکا زنبیل فروش و گل خاتونید کن کام بین هرن زنبیل فروش دی کی جان ساله دا و چیروکا وان چه بویه او ناوی وی اصلی او ناوی باوی وی چیه اوش کی جان هری میدایه د دورا کدا جیایه زنبیل فروش د دورا مروانیا کو بعد کوره دوستک تا قومیه گلو باجار فرقینه چند حمیرا حکمداریا مروانیا کریه یک بعد کوره دوستک د سالا 985 991 دا میر ابو علی حسن کو خوارزیوی کوره خواوی سالا 991 998 امیر ابو منصور ممحد دوله 998 1011 دا میر حسن ناصر دوله احمد کوره مروان 1011 1602 دا میر نظام الدین سال 1602 1008 دا برای میر سعیده یعنی برای زنبیل فروشه شش میر ابو مظافر منصور سال 1008 و 1006 دا افانا جیانه اور باجار فاقین حکمداری کرنه وقت امپی دیروکا مروانیا کتن و امپی شوپا زنبیل فروشی کتن کامش کدر خوش کبینن امپی مروانیا کتن که مدزک مروانیا دا زنبیل فروش قفالت و مبحثا ویدی تو امجورا بیشن املی راست هاتن مدرخص که ناوی وی اصلی میر سعیده و کره میر حسنه ده سال 1994 زاینه دا میلادی دا لباجار فارقینه که گریدای باجار دیاربکر آمده وای قومیه باوی میر سعید یعنی باوی زنبیل فروش میر باجار دیاربکر بویه میر حسن کدب باوی زنبیل فروشه میر باجار آمده بویه او دو زنبیل فروش دو جمیریتیه برده ده زنبیل فروش زمان که ده ویجی میریتیه باجار آمده کربو او دو جمیریتیه برده ده خود که درویش او زنبیلت فروشه میر سعید کره میر حسن اوجی کره میر علیه اوجی کره مروانه خوش طرف دایکا خواد گیجن مالباتا کا کرد و دگیجه باد کره دوستک یعنی زنبیل فروش خوارز عشیره بادکایه زنبیل فروش خوارز عشیره بادکایه اولبا من بلگه و کتاب هنه از بی گما به کتاب تشتک جبر خوشی در ناخم و ناویجم از باورم گله کده کج بیا حنکی اسپریکی بکن کج بادکا عاجزن کو بزامن زنبیل فروش خوارزی بادکا گلک ایدی ویجه حزنه کن چوا کو ترک و عرب و فارس بزامن حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صلات خودی هر دم لیبن کو بزامن محمد کرده اف هر سه ملتی کو مگو ترک و عرب و فارس و دو جدین خو بردن و دوش پیغمبر جی بردن و سر کفری جی هرن و پیغمبرتی جی قبول ناکن چرا و بیجن کردش ملنا اسمه نيس أموال سر حكاية خير زنبيل فروش بحسن أخوك يوسف بويا حضرت يوسف پر دلالو بدو بو قل خاتون جي نكيمي زنبيل فروش بويا أوجي بحسن أخوك زليخا بو تشتا هاتي سر يوسف و زليخا جسدي حفته هاتي سر زنبيل فروش وقل خاتونه وانجي اسكنجة ديتين تعداد ديتنا ظلم ديتنا زندان ديتنا رف ديتنا
لی evindari neb delal û bedewî û birindîbûna însan û mirovayan. Evîndarî cewhereke Xuda naxe bedena her kesî. Kesê evîndar di evîn û eşqa Xuda bimrin û her du jî bi hev re heramiyê nekin, her du jî di fedla şehîd danin. Wexta zembîlfiroş zembîla digerîne naçe zikê hewşa hundirê mala li ber deriya digerîne ji ber Xwedê tirse pîrek têda hinin naçin diyarê wan. O xwe muhafizet ke ji ber ku delal e jî. Ji ber ku Gulxatûn nikare zembîlfiroşê bixapîne û bîne hundirê qesrê evê sirra xwe ji cariya xwe ra dibêje. Ji xizmetkara xwe keçik ra dibêje ku dilê min di vî derwêşî de heye zembîlfiroş û ez çawa wî bixapînim bînime qesrê. Belê. Carî dikeve pêşberê zembîlfiroş. Kewê jî çi bêje? O wî dixapîne berî wî dide wê jê ra dibêje mîrê merwaniya gazî te dike dibêje bira hemiyê selkê xwe bîne ji bona baxça ji me ra lazim e û carî jê ra dibêje bihayê selkê xwe jî giran bêje bifiroşe bi fiyeteka zêde. Lewra mîr gelek camêr e. Carî zembîlfiroş dixapîne û dike hundirê qesrê qesra mîr dergevan jî derî lê kilî dike û dergevan jî alîkariya xatûnê dike û Gulxatûn hiş û aqil di serî da namîne. Me berê jî gotibû zembîlfiroş ku zembîlfiroş kurê mîra ye û dev ji mîrîtiyê berdida radhêle kulfetê xwe û ji qesrê xutê xwarê dikeve xaneyekî ku ne layık û babeta malbata mala Mîr Hesenê zembîla difiroşe û dibêje ez dixwazim ku bi destê xwe bi keda xwe xebatê bikim û xupê xwedî bikim ne li ser hîsabê mîrîtiyê ku xilam û qerwaşa li ber destê min bixebitin ew jî mîna me mirov û însanin. Ana jî camiya mala Mîra li Farqînê heye û nesla wan ana jî heye belê ez wan nas nakim. Mala Mîra ji nesla merwaniyan in. Navû dengê zembîlfiroş digel Gulxatûnê li her derî bela dibe û her yek kilamê zembîlfiroş û oşxura bi qaydekî dibêje û ji ber ku ji deva hatiye kirin. Zembîlfiroş debara xwe bi selika dike kolan bi kolan soqaq bi soqaq digerîne ji ber ku pir şîr helal e her kes selikî wî dikirin. Ku ji mîrîtiyê derdikeve dive feqîr û jar û belengaz û pir xizan dibe û naxwaze kes jî jê re bibe alîkarî dixwaze bi keda xwe û jin û zarokê xwe xedan ke. Wexta Gulxatûn dibe evîndarê zembîlfiroş ew çax her du jî zewcandî bûne û du kurê zembîlfiroşî ji pîreka wî hebûye. Rojek ji rojan zembîlfiroş dikeve kolanê bajarê Farqînê ji bo firotana selka hevjîna Mîrê Farqînê yani pîreka jinka Mîrê Farqînê Gulxatûn wî dibîne û ne bi dilekî bi heft dila dil dikeve zembîlfiroş û li serê evîndar dibe. Navê zembîlfiroşê eslî Mîr Saîd bûye. Mîr Saîd. Navê Gulxatûnê eslî jî Banû Xatûn bûye. Navê pîreka zembîlfiroşê eslî jî Aliya bûye. Wexta Gulxatûnê zembîlfiroş dixapîne dive hundirê qesrê dawa xirabiyê lê dike. Dunya zembîlfiroş ser û binê hevdû dibe. O divê çawa ez ê vî karê xerab bikim ji Xwedê tirs bûye. Bi qiseta dezmêjê diçe xwe ji burca kelê da davêje xwar û direve diçe malê. Gulxatûn heta mala wî jî dihere. Debara zembîlfiroş ji ber nave û cihê mala xwe diguhêze Mîr pê dihese. Mîr ku pê dihese ji Gulxatûnê dibêje ez ê zembîlfiroş bikujim na dibê nekuje bavêje zîndana tarî eva bê pencere û davêje zîndana tarî bê pencereye. Piştî hev sal peyvê olayê de Gulxatûnê zembîlfiroş li cihekî leqay hevdû tên û li ser hev helbesta û şêra ji hev re dibêjin. û wexta zembîlfiroş dikeve qesrê da ew jî biryara ku di nava wan da qewimiye xeberdanê wan û feqî têra û melayê batê Şehmedê Xanê vê biryayê helbesta wan dibêjin dikine şêr û ferdek zembîlfiroş û yeka Gulxatûnê li ser hevdû dibêjin. Wexta Mîr Nîzametîn li Farqînê mîrîtiyê dike Mîr Saîd jî li bajarê Diyarbekirê mîrîtî dike yanî zembîlfiroş ji mîrîtiya Diyarbekir jî kiriye. Di wextê mîrîtiya xwe da xewnek divîne û ji hevjîna xwe ji jinka xwe re dibêje min dît ku tu li cennetê bûyî hûrî û qesra min û te hebû. û ji min re digotin bive derwêş û selika çêke û ji selika çêke û debara xwe pê bike. û dibêje dev ji mîrîtiyê berde xewna min wisa ji min re dibêje.
جنک جی حست که اویندار زلام خوی بخبره هفت کن و دفجمیریتی بردن و زنبیلا چید که الولاتا دگره حتی مالا خوی تینه باجار فارقینه لبرا گل خاتون دبه اویندار زنبیل فروش و حتی میری فارقینه ویجارک داوش زندانه چیروکا وان گلک دریجه بکنایی مجورا گو بله مهنکی شعر و هلبست زنبیل فروش خاتونه که راستی جی عاشق زنبیل فروش بویه براستی جی زنبیل فروش عاشق خدا بویه امی هنک جوان هلبستی وان بیجن زنبیل فروش زنبیلاتینه کولان کولان دگرینه خاتون الحوالد بینه هجده چه عاقل نامینه زنبیل فروش لوکی روان بو کلفت و اهل و عیال بو حسنکی یوسف لبال بو دکر بخی دگر الپی قسمتی زنبیل فروش لوکی درویش کرم که تو ور پیش قیمت سلکی خبی بیجه حسنات بو مگیجه زنبیل فروش لوکی بیا بیانی کرم که تو وربانی قیمت سلکی تبزانی خلخامتش تکنزانی خاتوني وازتوبة دارم دلالي بعرز وعيالم زاروك برشيل مال ربي جورين كارم خاتونا بقرد الموري شغل بكوتك وزوري ترسى مجرم بجوري خاتوني وازتوبة دارم زنبیل فروش کر میرانه لاوکی بجن رحانه خدانی کوچ کو دیوانه خاتونی وستو بداری زنبیل فروش بو حاکمه پر عادل پرجی عالمه حزناک ظلم ظالمه خاتونی وستو بدارم زنبیل فروش لوکی بیانی راست بجم تو پی بزانی من تج عشقا دلهانی نره و سرخان و بانی دریجه از به شعر کی بخوینیم بدنگ ناقده چونکه تلفن رانا گرد که بقده 15 دقیقه درواز دبه خاتونی از فقیر و جارم از خدان مال و عیالم جترسا خدا نکارم خاتونی وستو بدارم زنبیل فروش لوکی فقیره کرم که سر تخت میره آخرت تو بکه جبیره ازم خاتون جنا میره خانم روشتن جنوره بجن و بالا تبه قصوره بویکم خالق غفوره آمن و ته جهف دوره خاتون دبه چاره نینه شرم نکه وره نوینه من بتدای اوینه لاوکو از اوین دارم لاو دبه ترسامش جباری دو حرام بین دیاری آگرک ویل ما بباری خاتونی وستو بدارم کش دبه لاو رواله اگر حاجت زیر و ماله چه تخواست من کر حلاله لاوکو از اوین دارم لاو دبه از نه بخیرم هم جارم هم ده فقیرم جترسا حق نویرم خاتونی از توبه دارم کش دبه لاوک فقیره ور رازل تخت میره قیامت بکش بیره لاوکو از اوین دارم خاتون تو خوش مرحامتی آگر حرام بجان تکتی وای قیامت لپیمت خاتون از توبه دارم کش دبه لاوک منی دلالی بجنا خدا تو تیتالی اجترا ببن برمالی لاوکو از اوین دارم حتی خود عرض راکم خیانت لکسی ناکم دل خودش خسار ناکم خاتونی وستو بدارم کش دبه قاسکی ترونه الهمبر من لوی ایوانه بنهر البجنا خاتونه لاوکو از اوین دارم تو خانما نور و دری باو من کیر و خنجری تجارا از ناوم اره خاتونه وستو بدارم کچه گو درگوانه دری ورم بگرن وی نمیری باوجن زندان جیری لاوکو از اوین دارم او کلها بلند آوا میره خوشکل داویج خواره بقدرت رب جبار خاتون وستو بدارم خدا رحمه لوام که بخاطری وی